Manparan. Wawan Manparan dan dapatakan senior, the chairman, the Pligila, Sasi Manparan Pionik, Wawan Manparan dan Mod Aroiban senior. Masih jangkau api nopkapi nasab semakin serawi buli lain teriakan masih mati belum masih itu sasar warupa dan sasar yutuan saya Kelangan kosong sang kamiti, kelangan Paul, temilkakas sang youth. Ibang kita magtayban yubanet, o ibang pagi chairman and side, and we are kaskas ki kapayan kauno, obil selak, man youth kan niya subukan. Tayo yubanet. Kailangan ko dyan may kos kailangan kos lumbang. Diyos ko kami dali niya ng kating. Tawang dali kulkul kami, may mo kami panating Diyos ko. Pagkal pagpulihan na naman kami, hindi na may brin. Basta ni ang Diyos ko ang makadin sa ibo. Pagkal pulihan youth kan. Nena Raibrin, Viarai, Chelak, Illa, visit, fellowship, pen, Mochokan Manirai, Chubadakan, Lianalim Kan, Viarai, Varan Belkakan, Lenarai Jack Safe,
kaken makit ino na bagmay. Tak puro to Indian mo. Bagiyar ko ang bubili. Aray, hindi na rin mo. Diyos ko kamain ng kapen. Tak mani changer. Chang niya to. Dari Diyos ko. Kahit ko kajalan kami. Jadi kalangan lembab kapay. Pagkambal kamanala. Sibil daw. Kapay darayo. Tidak. Min kasina. Kaya Joji. Ano yung pag-impression. Bigay. Yung kabi. Makokyang. Jadi kalangan makokyang ng kami. Bagay ko. Bibili kami. Diyos ko. Ngayon yung program. Ang deltari. Bibili kami ng arayip na binipurlay. Arayip del kay. Del mo na po si. May YouTube ni narayip. Ayam may siksik. Maulian ka kami. Okay. Ngayon ko may kung Jesus Christ. Kailangan ko German side trail kager sakasak tungtungan o pasento tambang yaw ariban pakita me wagiyut pan selak o tron kamti malmelaw sewasegin yut kan tamaray o luwagan ang kapatoti ren tron mumot sa karusian patren kamti trailen yung kipene tama kaun no kupuraring trai showget oi bilban pagi na kay one paron Paris Petrus dagan WMC pagi yung bilpagi ay sawas may banyang rai o may atay one paron sunli chansen chunli kalang
youth. Sasen mo ito ng kampiara siyanso. Amin naman kakan muya kapese. Tamurin kapese ram yarasi markis. Minamagakan mulian kung mga suya kapese. Kasalidian main ko ban ulianti kamti me puka ki sautugat o uyai kis kapese moi men wang ki samatai court pilwang ki kat steward nele tron sai tron momot so karos iban pakai pita kirai ko me puka ki ni sautugat Yang sambata Martin Akilimay na Peter nan mumotson kabilang o awarat Wilshiter Akilimay. Songoan Nelsiro George o awarat Charlene George. Lianalin Shirley James Solang Frankie Henry, Solang Kalan, Gatparon Ansein Fritz, O Patriang Piliray, Nia Penenay na Pilkasaleta Mel Sawas, Philly James Awarat, Emerson James Awarat, Emrose James o Nasir Payne Irai Kome Patrem Tatakan show to them. Ye may manakwela Upurma Kalan o aurat ya liyo ya i kalan yo kalanan kami timbe sawas kita kapayang kauno penggak apali atay tatawakan show tugat abmelel Irai koros sawas penek o kasaleta tama kauno kacun kapaya kanirai. Imet na uya iren kapese melalong tunsay o iban kagi youth and kamaich ew pwe kamiti ang gaktola ng sapulmaray markaiso murin markaiso Iban patron President ng Youth o iray ko may apali youth o pagkita masaban sa pulsang pang purumay o Taiwan paran Petrus nagkampagawa ko muri
kalang